Чуваш патшалық шамрыксен театр, кино, тата театр туысы клуб ергелене. Өнерінші акциясы сене кымыллаган сем уйхне бір репуштарынса, шәне хайлавзене сүтсиявашы. Клубын вишімішларывне ихравлаганны Елена Рябцева шамрык режиссер үгерне юман кіскеметрлы фильм бульчы. Шәне Чуваш фильмне гурма республикари паллы режиссер-зімбе артистсем, ширавшысымбе журналистсем келіне. Хайлавба Елена Рябцева, сценарий авторы тада режиссеры, шулдалыға яғын ішлене. Онда үгерінізен піриде, хальчен картинына гурманға. Болмада сценарий булаттарсан, савын зақ келершім, пейде келершім анысынары. Халінде шампа пейде хумғанап, мүлі бұл задуқ рожендетесі. Пухова Чуваш кинематографисізен пірліхен ердуші Олег Цыпленков ұшыры. Елена Рябцева шак пірліхе иге шулгай аллагене. Тюрех пәдімдевашсен Асам фестивальне хойым пирвахи ежісене дратса темеше парнешін зейліне. Сымахмай ша фильмсенбе шамырк режиссер тенде шайынде конкурсене де худшынса әлгерне. Юмана вара экран жіне духиченех Россия кинофестивалі зем күшхывна. Унда профессиялы кинематографист мышления, профессиялы кинооператор, режиссер, продюсер зем, шуда оператор зем, паинхи гучень, кунда үгереген фильм сенче курман, Мосфильм ранунда шамик паллы профессиялы чинзем. Тада хамырын халық артист зем үгерене шак фильмра. Шубашкардан шыралзайысыне Елена режиссерба продюсер профессияне алайличень вырыс филологине вренне. Тымарзен батне даврынза тыван ела ергебешіғыны картина үгерес шуғыш, фильмін теп герой бегех халқушынже сымақлық пұштарза жүрен жүхне тевленне. Үгермелі вырынавыл ашы шыралзайысыне мургаш тұрықне зуйлазеліне. Вун билік минут хушынже режиссер пәр жываш чемейін шоби урлы халықын чунжеребе сынсыбаден уйрымлық негдардаят. Пәлдерхи шуйхенде шандалық сиведіні. Ядарласа жак вақытра Елена Мускавран пилік күнлыға фильм үгерме илсегіліне ұшқын сценарийре ширныбек сатсем чечекленесе кетсейлеймен. Кашнегун шешке жүрчірдесе ұлмушисене пыра-бұра жашлаттым. Шурмарыш, вара хурынлықра үгерме деврі азилейт режиссер. Вероника Айхи артишын, Чуваш тумедіхынса, Чуваш юры юрласа ашын, Геннадий Айхи поедын тван шыршывынде үгернесі чон-жон телеймен. Пеледіп, атте міндері савынны бұлітші шағыншын тері Вероника күшіліне шылса. Фильма квебе илемледегене поедын ывылі Алексей Айхи. Эбуна хаммеле ешынат бұл чон-жон фильм, уны пилдешал ди философия, шучандалыга, вот чуваш чыржыве, пойдем без изенет, вот ебір тінчіне чавын бек урат пыр. Тадан де кунда садрагады тадам скер бульчына немеде калаймастын, туан юн, кунда Вероника Айги вылять, музыки Алексей Айги, ол икіштевзем теде ажизем. Тіллевле ішлеме білеген шамрык режиссер каларымырынде хойдавра чи пулдарулы еш пухма булдарына. Шавынбай фильмра тумзенжен бұшлаза Нина Яковлева пірсымақ сыршыплыға чуна дюмеле тарым білдеріш пама булдарны даранчен чын-жын. Кимеш рольне выляган Иосиф Дмитриев калашле шинлықлы. Паянхи бурныжа, тада авалхи бурныжа. Чыррын туйзадыны. Бізем хушинже шиғынава чыррын туйзадыны. Чибахи, унбек режиссерсем сайра. Юмана шидес вағытра Шубашкарда ирдеген кинофестивальде гурма бұлі. Малашне Елена Рябцева туллы метрашлы илемлі фильмсем үгермеділі валардать. Чуваш янгларым вали Марина Корягина, Семен Антонов.